Nako ke a bosupa o e tshwa mogare dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone. Phirimane ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Kampani ya metsi ya Water Utilities Corporation e thobaidiwa ke selekanyo sa metsi a letamo la Letsibogo ka se le kwa tlase thata. Polase ya dinamune kwa Selebephikwe e itlama go atolosetsa mmaraka wa yone kwa Amerika. Mo go tsa metshameko ditlhopha tsa monogai tsa Spiking Stars ya bomme le sa borra sa BDF 6 di simolotse kgaisano ya Zone 6 Volleyball Club Championships 2024 bontle. Ntsweleo e lela ga thato Kgosimore yo tla bonga renela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse topotaposa ke yora nang ka puo ya diatla mo thesong ka mogela a bo o di amogele mo pegong ya ntlha mo kamedi wa Water Utilities Corporation re ga sele mo go Senai a re selekanyo sa metsi kwa letamo la Letsibogo kwa Madinare se kwa tlase hela thata mo jaanong go thobaetsang fa le kudisa Tautona Advocate Maboko fa etetse letamo lo maabane Senai a re mo nakong eno letamo la Letsibogo le mo selekanyo sa 33% mme metsi ao a ka no sa dikgwedi di le 10 fa dipula di se ka kitsana jaaka ba go solofetswe a rutlwa pego ka Bethane Mando. Ditshwantsho tse di supa tota seemo sa kwelotlase ya metsi a letamo la Letsibogo le le na le bokgoni jwa go tshegetsa selekanyo sa metsi a 100 million cubic liters fa letetse mme ka jaana go ntse go le leuba le mogote o kwa godimo fa e sa le ngogola letamo le jaanong le a kgala ebile koporasi ya metsi e tla ka ditharabololo gore selekanyo sa metsi a leng ha a se ka wela tlase fa go santse go emetse gore magodimo a bulege. Letamo ga lena metsi mo nakong ya gompieno le kgadile ka gore mo lube le mo go 33%. Mme mo nakong e hitileng le ne la kgala gape ka 2012 ne la kgala la ya go ya ko 25%. Re lebile gore dipula di tla nna botoka ka gore ba tepoloapi ba rile dipula di tla nna botoka gongwe le tla tokagala mme a le sa tokagale go tla bo go raya gore re sekaseke re lebile ka re tsamaisa matamo ka teng gore na le mo go teng di-drought measures and thresholds e leng gore ga re tsena re tsa kgato ya re tsena ga re tsa kgato ga le tsena go 20% go tla gore re impose di-restriction ka re ithulagantseng ka teng mo nakong ya gompieno ke gore dikgatong jam ke yone e pompelang ko borwa re ithulagantse gore ano Letsibogo yone e seele dikgaolo tse di ka kwano. Re Senai a re jaaka letamo la Letsibogo le le thusanang le la dikgatong go anamisa metsi kwa borwa jwa lefatshe leno segolo jang kwa gaborone le tikologo a re ba malala a laotswe go itepatepanya le seemo sa tiriso ya metsi e sologetsweng go oketsega mo isagong. Re bona gore e tare ka 2028 2030 go gona le mo go teng water divide ko re demand e heta supply go gora gore ano tshwanetse re monele marulana pele nako e santse le teng re bona gore metsi a mangwe re ka tsaka re ntse le mo dithutomisong gore re ka tsaya metsi a mangwe ko Lesotho a taka kwano a mangwe kana ra tsaya ko lewateng ko Namibia a taka kwano kana a mangwe ra tsaya ko Chobe Zambezi a taka kwano go lebega nkete in the preliminary assessments more favorable ke ya Chobe Zambezi. Tona wa metsi le bonno Rre o nnetse Ramogapi o tlhalosa ka botlhokwa jwa loeto la ga Tautona mo letamong le. A nngwe e mosola e leng gore tota re tshwanela gore le yone gape a bantsa itse a bona seemo se ke yone ya water security gore kana metsi a e ta kgala mme go raya gore jaanong re leke bojotlhe gore metsi a re ka bonang go gongwe ka bo Chobe Zambezi re kgone gore re atise ka kwano mme kana mo go raya di-billions go raya di-cost tse dintsi tse e leng gore re tisa metsi kwa a ba ata kwano so ke dio tse e leng gore Tautona ga di appreciate-ilana le ka moso ga raya ko go ene ka budget re mo le kudisa nyao ta ba tlhaloganya because he has got the information in the fingertips. La bohelo letamo la Letsibogo le kgala e ne ile ka ngwaga wa 2012 mme Rre Senai a re seemo se ga se ka ke sa kgoreletsa maitlamo a bone a go anamisa metsi a lekaneng kwa setšhabeng ebile a ka ya fa ba le mo thulaganyong
tsa go gokotsa ditlhwatlhwa tsa metsi ka selekanyo sa 30%. Bethany Mantu, BTV News, Madinare. tshimo ya dinamune kwa Selebephikwe e itlamile go atolosa mmaraka wa yone lefatshe ka bophara go akaretsa le lefatshe la Amerika. Fa bua kwa loetong la polasi eo la ga Tautona Advocate Maboko, modulasetilo wa khuduthamaga ya tshimo eo Redion van der Westhuizen a re tsholofelo ya bone ke go rekisisa lefatshe leo sika lo namune ka ngwaga wa 2026 fa go ka se nne le sekgoreletsi sepe. A re utlwe pego ka Mamusi Siska. Polasi ya dinamune ya Selebephikwe e setse e simotse go supa katlego mo go iseng sika la namune kwa mafatsheng a sele. Namune ya yone e setse e bonwa kwa mafatsheng a Europa, Canada, Middle East le Saudi Arabia. Mo maitekong a yone go isa dinamune kwa Amerika go solofelwa fa go tla godisa itsholelo ya lefatshe la Botswana ka go oketsa madi a dithoto tse di tswelang kwa ntle ga lefatshe leno le gone go hetla mebereko. The earliest that we'll have market access to the United States is probably at the end of this coming season. So 2025, we'll probably miss the boat. There are some political issues that we are concerned about. Mr. Trump, being who he is, may say that I'm imposing very high duties to Africa. He's already spoken about that and said if you want to challenge the dollar, we're going to put tariffs to a point where it doesn't become feasible for you, so toe the line, so we're concerned about that. But other than that, with the publication of the PRA, a defined process kicks in to say this stage should take so long, that can take so long, so at least we in a place where we understand the process to completion for the United States market. Go kgona go phunyeletsa mmaraka wa Amerika, polasi ya dinamune e na le metlhale e mesha ya go lema le ditsamaiso tse di netefatsang fa maungo e le a boleng jo bo ka godimo. We are in our second season already, so we're expecting a very good crop for the size of the trees, and we are very excited about the coming season. And we are also busy expanding with the next orchards, the next 105 hectares we're expanding. So it's going very well. And mo thobong ya bone hela ya ntha ba kgonne go isa dinamune ka mehuta ya tsone ka gore go lengwa dinamune tse di harologaneng tse dintsi gone ba kgonne go di isa ko EU. Gompieno re berekela mo goreng re bua le America, re bua le mahatshe a mangwe a tshwanang bo China, bo South Korea, le mahatshe a tshwanang a re bapile le one bo South Africa gore le tsone di kgone go ya gone ko. Polasi e ya dinamune e tlhokana le 400 hectares go tlaleletsa mo go 1,500 hectares o leng teng e le nngwe tsela ya go oketsa mebaraka e mengwe. Na go ka lebella ga ba ifanda bona ga ba kopa madi go pehela go mo the local institutions ke madi a bone a ba dirisitseng ka kwano mme ba le ka go bua le mahatshe a mangwe gore ha ba thaelang teng ba te ba thuse to invest more gone mo gape go le nosi go a go dira gore re kgone go bona di markete tsene tse di kwente jalo. Amerika ke mangwe a mafatshe a kwa pele mo go diriseng maungo a sikalo namune mme go kgona go isa maungo ao teng go ka godisa polasi ya Selebephikwe citrus go e hetola go nna boremelelo jwa temo mo lefatsheng leno. Mamusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Re ntse re le kwa Selebephikwe citrus Tautona Boko tshepisitse badiri ba tshimo ya dinamune gore o tla boela kwa go tla fa ba berekelang teng go utlwa mabaka a bone. Ka ke re ke la ntha kita ne le gore ke bone gore go iragala eng go ga ke sena go tlhaloganya ke bone gore go ka go bone go ke ta yana ka kgona go ta re sologela go le go thata mo go wena. Banana ba lefatshe leno ba gwetlhilwe go tlhagafalela go beeletsa mo mohameng wa temothuo ka ona le metswedi e atologileng ya go betla khumo ya sennela ruri. Mongwe wa barui ba ba itshetletseng sentle mo lefatsheng leno Re Thapelo Selalekgosi o buile se kwa jwaneng kwa thulaganyong e hapegileng ya go tlhatlhelela banana ka maele le botlhokwa jwa temothuo go jesa lefatshe le go tlhama mebereko. A re utlwe Emmanuel Rapoa. Thulaganyo ya go tlhatlhelela banana ka tse di botlhokwa go ka atlega mo temothuong e tshwarwa jaana e le la bobedi morago ga go thaiwa lwantlha Ngogola. Motswana bo a setse a opile kgomolona ka gore metlhala ya khumo e maharatlhatlha mme e tlhoka fela balatedi.
Se se papamatsa tota gore tse lefatshe leno le di rekang kwa ntle ke tsone tse banana ba ka beeletsang segolobogolo mo go tsone. Go a tura kana go tura ga se modisa yana gore ke duetse modisa 4,000 kana 1.5 currently. The other factors. So it depends on production operations tsa gago gore o ira eng. Production goals tsa gago. Type of crops. Livestock. Tse o batlang go di producer gore wa go ira. Your revenue projections also determines your production. Your demand. Clearly it is becoming very evident. Mahama wa temothuo botlhokwa thata ebile o tlhoka go nonotshiwa. Must harness every opportunity in this particular sector. Success story ga eo hela simply because of that. Ga gona feed. The only commercial dairy farm e teng ko Sunnyside. Go tlhaloganya tota tse mmaraka o di batlang ga gatelelwa thata go ka bona maduo a nametsang. But what exactly are we doing go nonohatsa the entire Tota mme re dira go le kae go nonotsha dintlha tsotlhe tsa temothuo go tlhofofatsa tse go ka beeletswang mo go tsone. like yourselves should be trying to get into? We believe through our structures, the region, where the youth have to be trained, where is the leaders of tomorrow, in the leaders of now. Expose yourself to the world, network with people, get to know. Phuthego e fa botlhe sebaka sa go abelana maele ka dintlha tsa konokono mo temothuong go thusa segolobogolo banana go tsaya ditshwetso tsa kgwebo tse di maleba ebile di ka ba busetsa go menagane. See clearly and develop your vision clearly. Come and see those that are in the industry. Ere banana ba kotse dithuto tse di tseneletseng go tswa mo go bomankge ba temothuo se jaanong ya boele se ikokotlelo sa motia go phunyeletsa mo go se ba tsepamang go se dira. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Ba sepodisi sa Botswana ba boletse fa ba tshwentswe ke gore beng ba ditlhobolo ba monogae ga ba tlotle molao wa go boloka ditlhobolo tsa bone. Mothusa mookamedi wa sepodisi wa ditirelo tsa tshegetso Re Solomon Mantswe o na bua mo kgaisanong ya bošenjana ya Armscota Raffle a re go sa tshware sentle ga ditlhobolo tse di ka fa molaong go ka dira gore di felele di le mo diatleng tsa dikebekwa mme a rotloetsa bakopi ba ditetla go nna le ditlhobolo le beng ba ditlhobolo go obamela melawana e leng teng ya ditlhobolo gone go abelwa batho ba le 217 ditetla ka 2014 lefatshe leno le ne le na le ditlhobolo di feta 34,000 tse di kwadisitsweng. Thulaganyo e ke buang ka yone ke thulaganyo e leng gore e letlelelwa in terms of the Arms and Ammunition Act e leng gore ya re bone beng ba ditlhobolo ba tshwanetse gore ba di nngwe ya dithulaganyo tsa teng ke gore ba di khipe mo mabolokelong a safe go dirisa lereo la sekgowa mabolokelo a leng gore a babalesegile ke lona lefoko la Setswana le le batla a babalesegile mme mabolokelo a o kana go tswa so se tshwana le safe gore o tshwanetse gore ga o na le tlhobolo o e be mo safing ile gore tle kgone gore e bolokesege go batho ba ile gore ba nna le yone tsono kana tshiamelo a gore ba fiwe ditlhobolo go botlhokwa thata gore ba di somera le go le kae mme le ke tsa gore le rona tiro e ne re tsa ka manontlhotlho ka matsetseleko le tshisibalo e tlhokang gore re itse gore fa re dira sengwe se e leng gore ra ba ditlhobolo kana gore ga go tshwane le rafole hela yaka ko dikerekere tle re ne le dirafole. o itse di kgantsa Botswana Television ra tswelela Kgosi Prince Montshio wa boraro o kgadile a sa kgwemathe borre ba banyetseng ba ba emisang bana ba dingwaga tse di kwa tlase a re mokgwa o tsweletse ka go kekela mo kgaolong ya Kgalagadi North o kgadile se maabane kwa lehututu jaaka kgaolo eo e nena mo segopotsong sa ba ba amilweng ke HIV/AIDS ka setlhogo se se reng tsaya tsela e siameng pego ka ne modu. Kgosi Montshio wa boraro a re mo ngwageng wa 2002 kgaolo eno e ne ya kwadisa dintsho tse di tsamayana le mogare wa HIV/AIDS le dikete tse 3,200
mme jaanong a kgala borre le bomme ba ba tlhakanalang dikobo le bana a re se se na le seabe se se tona mo go godiseng kanamo ya mogare. E le ruri borre ba lo dirang ditiro tseo ga lo re direle sentle ka gore ga tamati ha e bodile le nosi tse dingwe di bodile. Borre ga ke itse gore mathata a rona ke eng a re tlhokana le dithapelo tse di rileng ga ke itse re nna ntse re salela ko morago la go ka go tsena ko dikokelong kwa ga re itlhatlhobele mogare hela yaka ke na le mosadi yana ke tsaya gore ga ke mo hitiseditse ko pele ke yaka maduo a me ke a bona. Fa tlatsa mogose Dr. Job Kabangele go tswa go lephateng la botsogo mo motseng wa Hukuntsi a re mo kgaolong eno mogare o tsenang bana ba dingwaga tse di 15 go ya go 29 ka selekanyo sa 21.1%. Bona tswelela ka go tlhalosa gore go ya ka ditshekatsheko tsa monongwaga batho ba tshelang ka mogare wa HIV/AIDS ka dingwaga tse di magareng ga 30 go ya go 40 le bohera bongwe go dira 51.3%. There are approximately 9,000 new infections annually in Botswana. This highlights the ongoing challenge. Dipatlisiso di supa fa gona le batho ba ba tsenwang ke mogare ngwaga ba le dikete di hera bongwe mo lefatsheng leno. Se se paledisa maiteko a gore tibatsa seemo sa mogare le ntswa go dira tsotlhe tse di tlhokagalang. Yang ko kokelong kana ko di health post gore ba test mogare out of 915 ba tswa ba le positive. Tlhalosiwa fa mo ngwageng tse 5 tse di fetileng kgaolo eno e sena bana ba ba tsholwang bana le mogare wa HIV. Neo Modungwa, Botswana Television, Lehututu. Monana wa Motswana o iponetse phatla ya go padisana kwa kgaisanong ya Kapei ya bolesome le bongwe ya diolimpiki tsa Kapei kwa lefatsheng la India ngwaga o tlang ka Tlhakole. Re gaone mafoko yo ile moithuti wa ngwaga wa boraro wa dithuto tsa diploma tsa Kapei kwa sekolong sa Kapei sa Boswa kwa Maung o a re o ipaakanyeditse go supa bokgoni jwa gagwe jwa go tswaka le go kgabisa ka dijo mme ka go dira jalo o tsholetsa serudumo sa lefatshe la Botswana. A rutlepego ka maranyane sa Makata. Lekolwane le le ikgethetseng go sala morago lerato la gagwe la Kapei le go kgabisa dijo a supa bokgoni jwa gagwe jaaka ipaakanyetsa kgaisano e mashetla e mo go yona tla thulanang le balekane ba gagwe go rala lefatshe ka bophara go tla go itasana borathana ka sa Kapei. Re Mafoko ke moithuti wa bobedi go tswa mo sekolong sa Boswa go ya go tsenelela dikgaisano tse mme a re o tsweletse ka go itlhokotsa. So the competition was quite hectic, so I tried all my best to come through. Dikgaisano tse ke fetileng ka tsone go tla go tsena fa di ne di se motlhofo mme ke ne ka dira bojotlhe jwa me gore ke felele ke lefa ke santse ke tsweletse ka go itlhokoletsa kgaisano ya me ya ko India ka gore ke a go kopana le batho ba bantsi ba ba farologaneng. So many people think it's quite hectic because I don't know them, they don't know me, so I need to work hard. Le fa sekolo se se tsweletse ka go romela baithuti go ya dikgaisanong tsa di-Olimpiki, sekolo se se supa fa mohama wa Kapei le dijo o santse o sa tsewe tsia mo lefatsheng leno mme ba ikelela go fetola seo. Her vision for the school, which is also everybody else's vision, is to upskill and also bring culinary. Ponelopele ya rona ke go tsholetsa seelo le seredumo sa bodiragatsi jwa dijo mo lefatsheng le ke tswa kwa Afrika Borwa re leka go rutwintsa batho ba bokgoni jo bo kwa godimo mo Kapei mo mohameng wa bojanala. As well as the culinary industry, so that people are more aware of culinary arts, more than just a cook. Batsadi ba kgothadiwa go letlelela bana ba bone go ikgethela go dira dithuto tsa Kapei. What happens is they don't really have that much information when it comes to culinary arts. Like you were saying, it's... Batho ga bana kitso e ntsi thata ka bodiragatsi jwa dijo ba tsaya gore ke go apaya fela go sena bosipa bope mo teng fa o ithutetse go diragatsa ka dijo o fiwa setlankana fela jaaka ngaka mme wa kgona go direla kwa o yeletsang teng. You can work abroad like you had with our student here. Dikgaisano tsa di-Olimpiki tsa baithuti ba Kapei di rulagangwa ka maikaelelo a go kopanya baithuti go tswa mo dingwaong le mafatshe a farologaneng go tla go ithuta ga mmogo le gone go ba fa sebaka sa go tshwaraganya lefatshe ka go kopanela sengwe se tshwana dijo le tiriso ya tsone. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung.
Sekolo sa TSL College se ne se tshwere moletlo wa go alosa dialogane di le 50 go tswa mo dithutong tse di farologaneng go akaretsa tsa bojanala, dithuto tse di amanang le tsa kgwebo le tsa pabalesego le boitekanelo. Fa bua kwa moletlong o kwa Maung, mookamedi wa sekolo Mme Mpho Keromang o ne a re TSL College e ikemiseditse go godisa le go ruta banni ba Maung le mafelo a mabapi ka gonne dithuto tse dialogane di tswang ka tsone di ba thusa go nna go le bokgoni mo tirong ya bone. Rutlepego ka Atla Saone Kinele. Moleto o wa kaloso o ne o tshwerwe mo sethogong se se reng poifo ke bogole jo bogolo go gaisa go thoka maoto kgotsa matsogo se se neng se beetswe go rotloetsa baithuti le dialogane gore ba nne le ditoro tse di tona mme ba dira ka bojotlhe go di fitlhelela ba sena poifo. Mme Keromang o ne a supa gore bontsi jwa dialogane ba tswa mo karolong ya hospitality and tourism ka gona le sebaka se se solofetsang thata go bona ditiro ka kgaolo e le ya bojanala. A lot of students are those who are coming from community areas, like from Bosoronga, Gudigwa. Bontsi jwa baithuti ba ba tswang mo mafelong a go senang ditamelo tse di kalo jaaka Seronga le Gudigwa ba tswa mo malapeng a sa itsholelang ka jalo ba nna le sebaka sa katlego fa ba sena go aloga mo sekolong se. Ditankana tse ba simololang ka tsone tse di ba bulela dikgoro di le dintsi mme re solofela go le gontsi mo go bone mo go gaisang fa. Gape re solofela kgolo mo sekolong ka bosone go akaretsa le go atolosa dithuto go goroga mo seelong sa diploma. The institution is expanding to other courses of diplomas all the way as we keep on growing. When we have courage, it is a call for us. Fa re na le bopelokgale seo se re kgothatsa gore re leke mme re seka ra boifa go palelwa mme fa re palelwa re tshwanetse go tsoga re bo re leka gape le go feta. Fa o na le ponatshegelo tsepama mo go yone e latelele e fitlhelele mme morago ke gone o ka lebang dilo tse dingwe. Follow it, attain it, then look at other things. Dialogane le ba malapa a bone ba ne ba supa boitumelo jo bogolo fa ba keteka go atega ga bone mo dithutong. I enrolled in TSL. Ke ne ka simolola dithuto tsa me mo TSL College ka ngwaga wa 2023 mme ka tsaya kgwedi tse 3 go fetsa dithuto tsa me. Ke ne ke dira dithuto tsa Professional Safari Guide mme ke mongwe wa baithuti ba ba gaisitseng. Molaetsa wa me ke gore o seka wa ithoboga, botshelo bo ka nna thata dinako dingwe mme ke gakolla gore ka nako tsotlhe o nne o leka go dira sengwe se se sha mo botshelong jwa gago. Try something new. Mme Keromang o ne a lebogela thotloetso ya dikgwebo tse di ikemetseng le puso ka go tsaya dialogane go tswa mo sekolong sa TSL College. Atla Saone Kinele, BTV News, Maung. Sebaka jaanong ke sa tsa metshameko Thato Kgosimore o eme sentle go di gonela. Ke a go leboga jalo o lebile sa mo ka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa jalo Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana tonight pego e go setlweng. Mohamed Rajab wa UB Boxing Club o tla lebagana le motlamedi segwagwane wa Presence Boxing Club kwa makgaola kganyeng a 2024 Botswana Boxing Association National Championships. Rajab o fentse ntwa kgatlhanong le mogobya o tsile wa Francistown Boxing Club ka 3-2 mo ntweng ya makgaola kganya flyweight mo boketeng jwa 51 kg. Motlamedi ene o iponetse tekete ya makgaola kgang morago ga gore Joel Kgagobi a seka a iponatsa mo ntweng ya bone ya seka makgaola kgang ka tla go kgakola wa latela. Ramabolo yo wa pele wa setlhopha sa BMC Boxing Club kwa Lobatse Rajab o tsene mo ntweng ka maikaelelo a go fenya a heketsa o tsile mo tikologong ya ntlha e simolola. Mo tikologong ya bobedi Ramabolo yo wa setlhopha sa setšhaba Rajab a tswelela a tshwere taolo ya ntwa o tsile a leka go itwela mme ga bo go sa lekana jaaka Rajab a ne a dirisa maitemogelo a gagwe a kwa godimo go tswelela a tshwere taolo ya motshameko. Mo tikologong ya bofelo o tsile o na le mo ga fa meriti simolola go nna melele a kgaratlha go tsenya dintlha go ka boela mo ntweng mme ga retela Rajab a fenya ntwa eo ka 3-2. Yeah, it was a good fight. Yeah, he's a young boy, but Lene in a good area. He's giving me that challenge, yeah, because Lene natural is a southpaw, so mostly
Southpaw is a difficult opponent hela mo boxing a o kopane le one but hela ka experience a ka re ne re kgona go manage gore ke tshware ntwa ebe ke kgona gore ka win. Mo letlhakoreng la bomme Jennifer Sichi o tla mekamekana le Ruda Monna mo makgaolakganyeng a flyweight ya bomme ya bokete jwa 50 kg go ema ka 52 kg morago ga go fenya ke a Leboga Mokokwe ka 4-1. My fight was very challenging and ne ke batla go leka gore ke tle ke wine. Opponent a meneng a theka thata ke make sure gore ke ntsha di-punch tse dintsi gore ke kgone go mo hiketsa ka di-punch tsa me tse dintsi plus my power gape ke mo hiketsa ka power ke na lone. Ene hela se na challenge ka sone hela ne le gong a theka so se sengwe gape ke gore ke tsoga ke a finaleng ka moso ke a go make sure gore gape ke a wina. Makgaolakgang a kgaisano a monongwaga ya Botswana Boxing Association National Championships a tla tshwarwa ka Sontaga go simolola ka nako a bofera bongwe mo mosong. Kgaisano e tla bo ile a bofelo ya lekgotla leo la Botswana Boxing Association. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa makawana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 sa Young City Stars ke sone bafenyi ba kgaisanyo ya re ba bona ha morago ga go padimola sa Lobatse Center ka dino tse 5-0 ka la botlhano mo Gaborone a rutle tshepo ke himile. Setlhopha seo sa City Stars se simolotse motshameko se na le letsogwana le le fa godimo se pateletse sa Lobatse go sireletsa se le mo karolong ya sone. Ya re metsotso le 12 karolo ya ntlha e ntse e tsweletse motshameka pele wa City Stars Timo Mphaki a nosa lerumo go fa setlhopha sa gagwe ketapele ya 1-0. Setlhopha sa City Stars sa tswelela ka go bolotsa ditlhaselo mme tsa ba tswela mangwe ya ka loago ditseko a nosa nno ya bobedi go isa motshameko kwa boikhutshong ka tshiamelo ya tse 2-0. Mo karolong ya bobedi o mogolo motswaledi Daniel Malgase le Thabiso ke fetoge ba netefatsa fa setlhopha sa bone se fenya motshameko o ka dino tse 5-0 ka tatelano eo. I'm very happy with my boys. We've been working hard. Ke itumeletse ka fa batsimane ba tshamekileng ka teng jaaka e le bomampodi ba rona ba ngwaga ono. Basimane ba nna ba le malalalaotse ka tshameko ya bone e le se re se dirang kwa ikatisong. Training. Ke utlwa ke thamile thata motshameko o en thamisitse thata o nka editse dilo tse dintsi gore tota basimanyana ba ba tshwara sengwe se re se ba rutang especially go controla bolo le go ephasetsa o mongwe. Mo letlhakoreng la magarajana ba dingwaga tse di ka fa tlase 12 setlhopha sa Gaborone Center se biditse sa Soroe Center ka dino di le 4-1. A monate le ka bana ba tshamekileng ka teng botlhe hela ba setsana ke bone technique ke bone control bana botlhe ba supala gore di center di dira tiro ntle. Ke a leboga ka ha bana ba tshamekileng ka teng ke tsa ke re ke itumetse mo nako ya gompieko cause bongwana ke ba kgone go tshameka go hita ko finaleng. Re na le mathata gore ha o ka lemoga di-junior teams tsa rona ga di dire sentle ke sone se ne ra hela re bona gore kana re tshwanetse re tsosolose mananeo wa rona a 6 to 12 years ba e leng gore ke ba re ba bona ne ra bona gore re tsosolose gore re kgone gore bana ba tshameke metshameko e mentsi tle re ha jaanong ba go gora ko ba under 17 bo ba tshamekile metshameko e mentsi. Kgaisano e boletswe le bontla bongwe ja maiteko a lekgotla la Botswana Football Association a go epa talente ya kgwela dinao go tswa ko moding jaaka go ntse go sena metshameko ya dikolo mo dingwageng tse 3 tse di fetileng. Tshepo ke himile, PTV Sport, Gaborone. Ra le lebogisa jalo dinyelatsana tsa Young Stars. Fa re tswelela molomaganya ditiro kwa lekgotleng la Botswana Tennis Association a lebagane le setlhopha se se botlana sa setšhaba Wellington Sibanda o rotloeditse batsaya karolo mo dikgaisanyong tsa National Junior Championship gore ba se kgojwe marapo ke seemo sa mogote o feteletseng. Sibanda o buile se kwa dikgaisanyong tsa National Championships tse di tshwaretsweng kwa Notwane Tennis Courts go rata moeng. Sibanda re kgaisano e maikalelo a yone e leng go fa batsaya karolo sebaka sa go gaisana mono gae e tla ka sebaka se maemo a bosa a sa nnang sentle mme fela go le botlhokwa go tswelela ka yone ka ba dirisa maduo a yone go tlhopha bao ba ba tla tsayang karolo mo dikgaisanong tsa Southern Africa Zone 6. Metshameko ya go nna mo mosong mme tla re mo motshegareng re tlogele go tshameka mme re boe gape mo tshokologong
go itsa go bolaisa bana letsatsi. Fa tswa la gagwe mampudi wa ITF Cat 14 Malek Macheng a re mogote o feteletseng o ya go dira gore go nne thata go ntsha ga tshweni fela a re o lebogela gore mengwe ya metshameko e be e tlosilositswe go tshamekwa mo tshokologong. Mongwe wa batsayakarolo Tyson Anderson le ene o supile fa seemo sa bosa se tsile go ba ketefaletsa motshameko fela le ene a supa fa a tla dira ka bojotlhe go fenya. I think it would be better if we played a lot of matches. Ke akanya gore go ka nna botoka gore metshameko ka bontsi re tshameke mo tshokologong gore re se ka ra bolawa ke letsatsi. Playing and running is energy consuming and ke a go tshameka sentle fela thata le ga go ka nna jang le ga go ka nna mogote o ntseng jang. Kgaisano e malatsi mabedi e ngokile batsaya karolo ka go farologana. Kgaisano e maikaelelo a yone seng fela go tlhabolola batshameki go tswa kwa moding mme gape e dirisiwa go tlhopha setlhopha se se tla yang go tshameka kwa dikgaisanong tsa kgaolo ya borwa jwa Aforika. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. Fa re le ba jaanong tsa motshameko wa volleyball ditlhopha tsa monogae tsa Spiking Stars ya bomme le sa borre sa BDF 6 di simolotse kgaisanyo ya Zone 6 Volleyball Club Championship 2024 bontle ka go fenya metshameko ya tsone ya ntlha. Spiking Stars e fentse ka sete tse tharo go elengwe kgatlhanong le setlhopha sa Lesotho sa Scorpions fa BDF 6 e fentse sa Red Arrows sa Zambia ka sete tse tharo go tse pedi. Tshegofatso Malipa ka pego. Mawet jaaka setlhopha sa Spiking Stars itsege mo mererong ya volleyball se simolotse kgaisano bontle go gotla go fetela ko tikologong e latelang ka go fenya sa Scorpions sa kwa Lesotho ka disete tsa tharo go ilengwe sa 26-24, 25-21, 25-23 le 25-17. Setlhopha sa Mawet se mo Group D le se sengwe sa monogae sa mafolofolo sa Green Buffaloes go tswa kwa Zambia ga mmogo le sa Black Mambas go tswa kwa Zimbabwe. Re le ka go tlwaela le go amogela seemo sa bosa sa mono. Batshameki ba ne ba lebokwa ka ba ne ba santse ba leka go tlwala seemo sa mogote o kwano le go fenya sete ya boraro e ne le kgwetho ka ba ne ba ise ba kgone go ka tshameka ka bokgoni jwa bone jotlhe. O ka lemoga gore bontsi ba batshameki ba rona ba segolo jang ba konokono ga ba itekanela ga ba tshameka sente go tlhelele gompieno. Nna go le bokete go dira diphetogo ka ke ne ke akanya gore batshameki ba bannye fa ba ne ba tshwanetse go tsenang teng ba ne ba ka tsike ba ntsha maduo ba lebile ka fa ba bagolwane ba neng ba dira ka teng mo motshamekong o. Ka jalo go nnile thata go dira diphetogo. Re ne ra latlhegelwa ke sete ya boraro ka gonne re ne re sa kgone go itshokela kgatelelo. Seo ke sone fela se se neng se re palela mo tsatsing la gompieno. Ke dumela ka tlhomamo gore ga gona setlhopha se se bonolofa mme tota re ne re le mo seemong se se botoka ka tshameko ya rona. Fa go ntse jalo mo mabakeng a go tlhoka go itekanela mo moeng le mo tlhaloganyong re ne re latlhegelwa ke sete ya boraro. Ke kgang fela ya go netefatsa gore mongwe le mongwe o ipaakanyetsa motshameko o latelang ya go tila go tshameka ka motho a le mongwe kgotsa ba le babedi fela ka go nne tota mongwe le mongwe o na le bokgoni bomme ba botlhe ba na le talente e ntsi. Mo motshamekong wa borre wa Group H setlhopha sa monogae sa BDF 6 se fentse sa kwa Zambia sa Red Arrows ke disete tsa tharo go tse pedi tsa 25-15, 25-22, 25-19, 25-17 le 15-11 go fenya motshameko wa sone wa kgaisano go ibaya mo maemong a mantle a go fetela ko tikologong e latelang. Ne le rona ya ne re igorela ne re palelwa ke a ka lebella ile fourth set bana ba re thosa movement re sena movement o montsi mo lebaleng ile the fifth set e be le gone re kgona go ba tshwarela sentle le ka go bankanya diphoso tsone tseo tsa defense a ka lebella ne re sa kgone go defenda sentle a zo re timele ne attack bana ba thosa dibolo tse dintsi ra go bankanya gore movement o nne montsi mo lebaleng. Metshameko ya kgaisano ya Zone 6 Volleyball Club Championship 2024 e tsweletse kwa holong ya di-Super Hall mo Gaborone. Tshegofatso Malepa PTV Sport Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa a re bua gape re kopane ka nako ya bohera bongwe ga ke tla ka tse dingwe gape tsa metshameko ka sena sebaka a re ikgate motlhala re lebe dintlhakgolo gape. Water Utilities Corporation ba tlhobaediwa ke selekanyo sa metsi kwa letamong la Letsebogo ka se le kwa tlase hela thata. Rasadina Moniko a se le Bephikwe e itlama go atolosetsa mmaraka wa yone kwa Amerika.
ditlhopha tsa monogae tsa Sparking Stars ya bomme le sa borre sa BDF6 di simolotse kgaisanyo ya Zone 6 Volleyball Club Championship 2024 bontle. wa itshosa nako ya bosupa nne re go tshwaretse hela di le kalo re go neela seemo sa bosa. Dumelang bagaetshong ka mogala ka seemo sa lapo se se re ke nna Mpho Ishwadar. Betso re tsweletse ka go itemogela mogote o feteletseng mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mme ebile re gatise mogote o kodimo wa 42 ko Letlhakane le Shakawe, 40 le Motsoko le Phephe Mahalape le Suapen, 40 ko Gantsi Maungs le Bephiko le mo toropokgolo ga Borone. Fa mafelo a mangwe ka bontsi gone re gatise magareng ga 37 go kwa 30 le boferabong. Kgakollo ke go re tswele re ntse re ipabale mo mogoteng o bogolo jang ka gore solofetse gore mogote o tswelle o ntse o ikutlwetsa mo malatsing a latelang. Mme fa re lebela tshwantsho sa labisana kwa gompieno sone se supa fa go bonala maroko o bokone go tsena ka botlhabatsatsi ja lefatshe leno fa mo dikgaolong tse dingwe gone go santse go apogile mo tsatsi la ka moso gone se gore go phakele go thibile mme re mo tsamaya tsatsi go thibi ka bontlhabong go dikgaolong tsa borwa ja le gare le bokone botlhaga fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone se gore go thibe ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo ka bontsi tsa lefatshe leno ko nteng ga kgaolo ya Kgalagadi re soletse le diphefo tse di mashata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tse mo maphakeleng gone go ta ikutlwetsa go le bothito ko kgaolong ya borwa ka selekano sa 10 le boferabong fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re swetse gore go phakele go le mogote wa magareng ga 20 ko Veda le Gantsi go kwa 27 ko Suapen mme mo tshokolong gone swetse re utlwetsa go le mogote ko dikgaolong tsa borwa ja le gare le bokone botlhaba fa go dikgaolo tsa Nghabe Gantsi le Kgalagadi gone swetse re utlwetsa go le mogote o feteletseng mogote wa magareng ga 30 le boferabong ko Veda le Gantsi go kwa 40 ko Tsabong le Gumare dikgaolo tse dingwe gone swetse re utlwetsa go le mogote thata wa magareng ga 36 ko Jane le mo toropokgolo ga Borone go kwa 30 le boferabedi ko Letlhakane le Kasane mme fa re lebela toropo tse di mo borwa ja Afrika ka tsatsi la ka moso swetse re be go apogile ko Cape Town fa go tsebega gone swetse re be go thibile ka sekano sa mogote sa 27 ko Appington le Maseri gone swetse re be go thibile ka bontlhabong ka sekano sa mogote sa 40 ko Appington fa go Johannesburg gone re swetse re kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadingwa ka sekano sa mogote sa 30 ko Manzini gone swetse kgonagalo ya pula ka sekano sa 20 le boferabong mme ko Antananarivo gone swetse go bona dibata tsa maru fa ko Beira Harare le Lusaka gone swetse re go thibile ka bontlhabong ka sekano sa mogote sa 30 le bone ko Lusaka ko Windhoek gone swetse re go thibile ka sekano sa mogote sa 30 le bosupa re ntse re tsweletse ka ditoropo tse di mo borwa ja Afrika swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadingwa ko Kinshasa Luanda le Blantyre fa ko Dar es Salaam gone swetse re go thibile ka sekano sa mogote sa 30 wetse ne ke tshwaretse go le kalo go tswa Tepolwapi Boroko mo bokopanong jwa morule a tlhola malatsi a le 5 komiti ya banka ya Botswana e laolwa merokotsa ya